Šta? Gdje? Kada? Sarajevski podcast sada. Dobrodošli u prvu epizodu Sarajevskog podcasta. U svijetu biznisa rijetko se susrećemo sa osobama koji uspijevaju napraviti tranziciju iz svijeta umjetnosti i zabave do vrha korporativne ljestvice. Dame i gospodo, predstavljam vam Ajdu Terzić, nekada članicu popularnog muzičkog dua Erato, a danas magistricu ekonomskih nauka, direktoricu jednog od najuspješnijih hotela u regiji i suvlasnicu prve privatne turističke agencije u BiH. Njena priča je dokaz da granice ne postoje, osim onih koji postavljamo sebi. Ajda je uzor mnogima, ne samo kao uspješna poslovna žena, već i kao neko ko vjeruje u Bosnu i Hercegovinu. Ostanite sa nama dok istražujemo njenu fascinantnu priču, njen pogled na budućnost turizma u BiH i kako se nosi sa izazovima savremenog poslovanja. Sve dok održava kvalitet, inovaciju i odnos sa timom koji je prati kroz sve ove godine. Ajda, dobrodošla danas na Sarajevski podcast. Hvala vam puno. Ja sa tobom imam jako puno tema. Kad bi krenuo, znači, sve u svim temama da pričam, nećemo nikad završiti. Ne znamo odakle da krenem. Tako da, ajde ovako da krenemo od tvoje muzičke karijere. Znači, nezaobilazne. Definitivno. Šta te navelo da pređeš iz muzičke karijere na kraju sopstveni biznis? Da. Pa ako bismo ovako razmišljali, ne znam da li sam prešla iz turizma u muziku ili iz muzike u turizam, budući da je nekako turizam indirektno povezan sa mnom cijeli moj život, budući da su roditelji osnivači prve privatne turističke agencije u Bosni i Hercegovini davne 1988. godine i sjećam se da smo ja i sestra još kao male djevojčice, kada je prva ta agencija bila u našoj porodičnoj kući, onako kada roditelji odmaraju, sišle bi dole u kancelariju pa bi gledale, malo se igrale sa faksom i pregledali sve te njihove, da kažem, poslovne alate. Međutim, muzika je nešto što, evo, od 6. moje godine, kada sam 88. Pobjedila na malom šlageru u Zetri, tada je, mogu slobodno da kažem, počela ta moja muzička karijera, odnosno ljubav prema muzici. Tada su me već roditelji upisali u muzičku školu, oci je klavir, poslije flauta i onda dalje je išlo kako već, ja mislim, i dosta ljudi zna i naše to školovanje i druga gimnazija i grupa Erato, koju sam kasnije osnovala sa mojom kolegicom, prijateljicom Dalal. I eto, potrajalo je nekih 10 godina ta naša, da kažem, profesionalna muzička karijera sa 2 albuma, sa mnoštvom nastupa, mnogim poznanstvima koji dan danas koristim u ovom trenutnom svom poslu. Odlično. Ja sam nekad svirao na klavijaturi isto, tokom škole išao sam ja i dok sam bio u Emiratima, išao sam, znači, završio sam i kurseve i radio ispite u Londonu i sve, ali nažalost zbog biznisa, znači, taj hobi je nekako, mogu da kažem, meni, što se mene tiče, nestao, ali trajalo poprilično dugo. Pa kod nas jeste to se zasnivalo na jednoj vrsti hobija, iako mi, evo, recimo, kao djevojke smo u tom periodu, mogu da slobodno kažem, lijepo i zarađivale. Uz to što je bio i hobi i što smo, bile dvije djevojčice školarci, da kažem, dok su naše kolege i prijatelji, vršnjaci provodili vrijeme, u izlascima, u kafićima. Mi smo bili u studiju, mi smo potpisivale zaista vrijedne ugovore sa Coca-Colom, sa Siemensom, sa Max Factorom. Dakle, već tada kao dvije djevojčice, sa nekih 16 i 17 godina, mi smo potpisivale ugovore zaista sa renomiranim kućama, kompanijama svjetskim i već se tad borile, da kažem, sa vukovima i estrada sama kakva jeste. Međutim, kao što sam rekla, to nas je nekako i profiliralo, izoštrilo i u ovom današnjem poslovnom svijetu i svi ti ljudi koje smo tada upoznali, iskustva koja smo stekli, mnogo pomažu dan danas. Tako definitivno, sigurno. Ja se sjećam kad sam ja bio mali u srednjoj školi, isto kako sam uvijek sam gledao kako da ja zaradim svoje. Jeste, otac nam, imali smo mi džeparac i sve, ali je sladak vlastiti dinar. Jeste, znači, do te mere da sam
tražio da montiram oluke, da postavljam strepove, da Super. tražio one muške poslove. Tako. Baš i sve se vuče od tih dana. Znači, od tad je krenulo iskustvo rada sa ljudima, pričanje, mislim, taj uopšte poslovni svijet. Znači, baš od tih... Da, kao dijete stičemo te neke... od vremena srednje škole. Radne navike. Meni žao kad ja vidim da sada mladi ljudi ni za šta nisu zainteresovani. To je samo sjedenje za iPadovima, za igrice, mislim, šteta. Nažalost da je tako, ali evo, imamo i divan primjer Sjetal kod tebe, što kad smo se upoznali vidjela sam kako si ti svoje djevojčice ubacio u taj biznis i to je zaista nešto što sam i prepričavala svojim prijateljima kao jedan pozitivan primjer kako ste ti i supruga. Baš mi je drago da zapamtila. Da, to sam baš zapamtila da ste im dali da naprave neki biznis plan. Onda sam ja sutradan došla kući i svojim sinom rekla, sad ćete da napravite biznis plan. Onda sam rekla, mama, koji biznis plan? Pa rekao, evo napravit ćete biznis plan, šta biste evo vi da sada osnivate kompaniju, šta mislite da fali recimo, da nedostaje u našem Sarajevu, u našoj Bosni i Hercegovini i šta bi bio vaš neki startup. Pa su onda oni danima tako nešto piskarali, pravili. Onda su otišli, hajmo mi ipak kreirati neko putovanje gdje ćemo ići naredni mjesec, pa ćemo lakše naći hotel i prevoz i smještaj, pa su to vrlo brzo onako napravili neki itinerar. Ali evo, kažem, u svakom slučaju je bolje nego da provode vrijeme za, kao što si rekao, mobitel. Treba uvijek roditelji da ima tu komunikaciju sa djecom i bez obzira, i ako neko radi od kuće, neka djeca slušaju, neka vide, neka upijaju, nama su djeca, znači svaki Zoom sastanak su prisutni. Bili prisutni i slušali i nakon sastanka dođe ćerka, kaže, a što je ovaj čovjek ovako rekao, što je ona... I prate upravo ono što mi radimo. Ja znam perioda kad kažem svoje djeci, ajde molim vas ostavite telefon. Evo već ste 2-3 sata na telefonu, a pritom ja držim telefon rukama i odgovaram na mailove, onda oni kažu, a mama, šta je s tobom? Mislim, mi smo njihov role model. Oni ne shvate da smo mi vezani sad. Mislim, nažalost, vezani smo za telefone, vezani smo jer su nam mailove, znači čatane, evo mi znači zaključavamo poslove sad preko WhatsAppa. Tako da, Ali evo, primjer smo djeci, tako da radije gledaju ono što radimo nego da slušaju ono što ćemo im narediti da taj dan urade. Ja sam baš slušao u jednom razgovoru od jedne naše klijentice. Imala je jedan govor, ona se bavi NLP i hypnoparenting i još puno toga i ona kaže to je, jer ona pomaže djeci i roditeljima koji ne mogu da savladaju djecu. I baš bila priča, kaže, ako dijete vidi da si ti na telefonu cijeli dan, kaže, kako može dijete da ostavi taj telefon? Da, tako. Ako te vidi sa knjigom, sigurno da će nakon 3-4 dana i ono uzeti knjigu da vidi šta je to interesantno. Tako da postavljamo i mi standarde, mi smo njihov, ja kažem, i role model, i idoli, i primjer kako treba i kako ne treba, tako da dobro trebamo da pazimo. Mislim da djeca i primjećuju i vide više nego... Sakrijemo se u toalet ili u sobu ako nešto treba. Super. A muzika, biznis... Muzika je uvijek u mojoj glavi. Da ne zaboravim moda. Da, pa muzika je uvijek tu sa mnom. Ako ništa pjevam po kući, pa me onda djeca malo smiruju. Mama, molim te malo tiše, dosta. Kada vidi neki naš stari spot od Dalal i moj, ili recimo sa Tonijem Cetinskim koji dan danas puštaju, ili neki stari Mr. Hakim, Evergreen, onda one, mama, sklanjaj ovo s TV, ovo ništa ne valja. Šta ste vi ovo tad pjevali? Molim te, ugasi ovo. To im nikako nije jasno. Bolje ti je radio ovo što sad radiš. Ovo ti nije išlo. Ali u svakom slučaju ja sam tip osobe koja ne može da miruje, iako sam, evo, u koroni smo imali period kada je turizam kao grana, u kojoj sam ja i moji roditelji, evo, preko 30-35 godina bila najsnažnije pogođena u vrijeme pandemije i turizam je grana koja je prva pogođena, koja se najkasnije, odnosno posljednja oporavila od udara. Čekali, znači Jeste, da se opet upravo. Mi smo tada u tom periodu i sestra i ja, budući da i sestra zajedno sa mnom i sa roditeljima uključena u naš porodični biznis turizma, pa i hotelijerstva,
Kako je sve preko noći stalo, mi smo se onda odlučile za neku domaću proizvodnju, odnosno za modu. Sve više djevojaka je naručivalo svoju garderobu online, jeli, kao sve ostalo. I mi smo pokrenuli tu jednu bosansku proizvodnju haljina, evo kao što je i ova što je na meni, zatim kaputi, mantili, sakoji. I zaista smo onako, iako smo krenuli, da kažem, mogu slobodno reći, stidljivo, sa nekim malim količinama, sa nekim, da kažem, manjom proizvodnjom, skoro pa, da kažem, su individualni komadi, odnosno jedinstveni za svaku djevojku. Naišli smo na zaista dobar prijem na tržištu, posebno recimo u Srbiji. Iznenadilo nas je u Beogradu da je veliki broj narudžbi išla za Beograd, pa i ostale zemlje regije, i Split, i dosta je išlo u ostale gradove Bosne i Hercegovine. Tako da sve ono što je nekako krenulo više iz naše te želje da nešto radimo tokom pandemije, kada je turizam potpuno stao u jednoj noći, sve to i pretvorio jedan slatki i lijepi biznis gdje smo zaposle pored mene i sestre još 2 divne djevojke koje tu rade, i najljepše i najdraže su nam klijentice koje se vraćaju po 2-3 puta, recimo čak neke da uzmu isti model, ali u drugoj boji. Tako da, evo, pored Pino Nature hotela koji ja vodim i Relax Tours, tu je i Stylinger modni brand. Odlično, svaka čast. Mislim, jako je dobra priča, jer velik broj ljudi kad je došla pandemija, oni su stali i počeli da se pokreće taj negativni misli. Pa šta ćemo sad, pa šta ćemo, pa sve nam se ugasilo, sve nam se zatvorilo. Bukvalno, znači, samo je bio sve crno pred očima, sve mrako. A vidim, kod vas je drugačije, odmah ste gledali alternativu, kako izaći iz te pandemije, šta raditi. Pa niko od nas nije znao koliko će pandemija trajati, da li će to biti sad neki period od mjesec dana, 2 mjeseca, godinu, 2, 3, nismo zaista znali šta nas čeka. Preko noći su, kao što sam rekla, zatvoreni i aerodromi, zabranjena su bila putovanja, hotel je bio Pino hotel preko noći, dakle od jednog mjesta gdje je vrvilo stanovništvo vikendima i radnim danima, ste preko noći imali prazan objekat. Mi smo onda sjeli sa svojim osobljem i rekli nemojte se bojati, vi nećete, niko od vas neće ostati na ulici, mi smo jedna porodica, Pino Hotel i Relax Tours, mi smo jedna porodica, ostajemo svi zajedno, ajde idemo renovirati malo hotel, dok čekamo da vidimo šta će se desiti. U tom periodu smo napravili i jednu prekrasnu kongresnu salu sa portalima i otvorenim staklima, jer smo uvidjeli da zapravo ljudi, pogotovo i u pandemiji, nakon nje su tražili posebno da poslovne sastanke održavaju u prirodi, na čistom zraku, na dnevnom svjetlu, i tako da smo u toku pandemije, dok smo bili zatvoreni, napravili tu prekrasnu jednu novu kongresnu salu sa svom opremom, i evo, nešto izrodilo lijepo i svega toga, to sigurno ne bismo imali vremena da nije hotel bio zatvoren. Tako da vrlo brzo se poslije toga nekako sve ponovo pokrenulo i mi smo bili spremni, budući da su svi naši uposleni bili kod nas. Za razliku od ostalih nismo ih otpustili i odmah smo mogli početi da radimo, i ta godina nam je poslije pandemije bila zaista, mogu slobodno reći, pa i rekordna. Pa to je zato što je bilo puno truda, naravno, puno truda. Ljudi su poželjeli da putuju. I vizije i svega, jeste. Svašta nešto je tu kombinacija, ljudi su i uštedili novac tokom tog perioda i poželjeli da putuju, i onda je bilo. Kod nas je bila slična priča isto tokom pandemije, jer sam ja ovdje zaglavio 6 mjeseci, ja sam došao na 2 sedmice. Mislim da sam pričao tu priču i onda ostao 6 mjeseci, ali smo isto pretvorili, znači krenuli smo da radimo u digitalnom svijetu i da bukvalno, mislim, i da pomognem ljudima koji su ostali bez posla, pa su otvorili svoje firme i krenuli su da radi prodaju online. I onda smo mi krenuli da radimo i digitalni marketing i izrada online web sajtova. Tako, eto da, znači, to je sve krenulo, sve pozitivno. Znači, rodile su i neke nove ideje u pandemiji. I proširenje biznisa, proširenje posla. Da. Mada je Dubai, mogu slobodno reći, jedini možda grad da je skoro pa normalno funkcionisao u pandemiji. Baš Nije, je bio, sve je bilo, tamo je bio total lockdown. Jedan mali period, ali ste se brzo otvorili uz testove. Ja sam putovala, jedino se tamo moglo ići dok je Italija, Španija, sve je bilo zatvoreno. U Dubaju ste mogli sa PCR testom. Jedna od prvih tržišta koja se... Ja znam da sam kad sam se vratio, svaka 3 dana sam se testirao.
Jer nismo tad bili vakcinisani, onda morali smo svaka 3 dana imali smo aplikaciju na telefonu i morali uvijek da zeleni. Čim prođe ta 3 dana, nema PCR testov sistem, pa ja. Iz ove perspektive, je li ti žao što se vakcinisao? Nisam se ja. A nisi? Nisam Ti si pametan. Ja se nadam. Nisam još, ali evo, testirali smo se non stop, ali eto. Da. Bilo je sve je to jedno iskustvo iz kojeg smo, nadam se, svi izašli nekako i pametniji, nadam se. Ali i rodile se neke nove ideje, neki novi biznisi. Nekako mislim da smo mnogo toga i naučili kroz tu pandemiju. Tako naravno. Ajde, koje izazove imaš kada gledamo o vođenje, znači sve te 3 i viši biznis u stvari? Jer znam, znači vodiš Pino Nature i vodiš Relax Tours. Da. To je jedna, i plus moda i sve ostalo. Pa to je jedna kompanija. Mi smo diversificirali svoje poslovanje na Pino Hotel prije nekih 8 godina, iako je Relax Tours kompanija, kao što sam rekla, otvorena 88. godine kao prva privatna turistička agencija. U tom periodu zaista nismo imali veliku konkurenciju, pa ni u onom periodu poslije rata, gdje smo doslovno mogu reći da je Relax Tours uz još 2-3 agencije koje su tada poslovale skoro pa imala monopol. Ako kažem da je 85 do 90% svih škola osnovnih, srednjih fakulteta odlazilo sa Relax Toursom na svoje ekskurzije, onda zamislite koji je to obim bio posla. No. Kasnije su se naravno otvarale i druge agencije, dešavalo se i to da doslovno imate i društvo jednog lica, da doslovno imate agenciju sa jednim zaposlenim čovjekom koji je preuzimao, naravno svi su uzimali dio kolača, međutim dešavalo se i to da onda klijenti ne budu baš usluženi na pravi način, pa su se te agencije zatvarale ili su recimo uzimale neke malo veće projekte, veće zalogaje za sebe, gdje bi recimo podigli neke čarter letove, iznajmili avione, gosti pokupovali te karte i onda na kraju zatvore, dođu onda ti nažalost... Ko ne zna taj posao kako treba, da. Tako da borba je, naravno, na tržištu sa velikom konkurencijom, imate naravno i zdravu i zrelu konkurenciju, imate, kao što sam nabrojala, i ovu nelojalnu, ali najveći problem po meni je radna snaga, kao i u svakom, čini mi se, poslu, da je radna snaga ta koja je ključna i posebno smo u deficitu u ovom sektoru, da kažem, ugostiteljstva, hotelijerstva, dakle kuhari, konobari, gdje također imamo i veliki odliv radne snage tokom ljetnog perioda, dakle od nekog aprila, maja, juni, juli, avgust. Svi imaju taj problem. Tako da je to, da kažem, jedna borba odljeva i ponovo njihovog povratka nakon te sezone, kada onda se oni vraćaju u Sarajevo i mole i traže za posao, a onda su i poslodavci u bojazni da prihvate te uposlene koji će im opet u aprilu ili maju mjesecu kada krene visoka sezona u Bosni i Hercegovini odlaziti. Tako a gdje oni odu tokom sezone? Najčešće na Jadran. Najčešće su to u Hrvatsku, Crnu Goru, jedan mali dio normalno i ostale evropske gradove. Ali koji je razlog? Je li bolje plaćeno ljetna sezona, ili nešto drugo? Ljetna sezona gdje oni rade doslovno po 12-15 sati dnevno, bez slobodnog dana, rade tih nekih 4-5 mjeseci i praktično skoro pa da i zarade za ostatak godine, da ne moraju da rade ovdje u Bosni i Hercegovini. Naravno da je standard u Hrvatskoj veći, ali evo, opet kažem, to je nešto sa čime se borimo. Mi smo u Pino Nature hotelu zaista uspjeli ove godine, da kažem, 80% svoje radne snage da sačuvamo. To su sve naši lojalni uposlenici, mi smo jedna porodica, mi smo tu, mogu da slobodno kažem, većina njih, 80% je tu kod nas preko 5, 6, 7, 8, neki i po 20 godina u Relax Toursu. Ja se sjećam se jednog konobara koji je kod vas. Ševa sa brkovima. Jeste. Znam, prije par godina kad sam bio i sada kad sam dolazio, da je još uvijek. To je naš prvi konobar koji je tu od prvog dana sa Relax Toursom i evo već, odnosno sa Relax Toursom i Pino hotelom i evo već odlazi u penziju, ako Bog da ove godine, tako da mi smo zaista opet, kao što sam rekla, imali sreću sa našim osobljem, trudimo se zaista da, što se kaže, i svaki taj dodatni profit s njima podijelimo. Čini mi se da nismo, nadam se da i oni tako misle kao poslodavci gladni, nego da zaista gledamo da
sve ono što zajedno postignemo, što zajedno zaradimo, da to nekako zajedno ravnomjerno i podijelimo. Nama, nažalost, jeste problem što su nama vikendi radni i što najviše posla imamo vikendom i što radna snaga je tada, dok drugi odmaraju sa svojim porodicama vikendom, mi radimo. Da. Ali evo, svaki posao je na neki način ima svoje izazove, nije ni jedan posao kojim želite uspjeti lagan. Ove godine to je naša, da kažem, ponos da su nas pozvali iz Best Western grupacije. Ja znam da su u Emiratima dobro poznata ta američka grupacija, kod nas malo manje na našem tržištu. Prepoznali su naš kvalitet i pozvali nas da budemo dio te velike američke porodice Best Western, tako da smo prošli mjesec potpisali ugovor. Ovo je veliki achievement, jeste, pogotovo za ovo područje ovdje, jeste. Pa jeste, tako da smo evo od ovog mjeseca Pino Nature Hotel by Best Western Premier Collection. To je njihova premier kolekcija svih tih luksuznih manjih butik hotela. I sad se tretira vaš hotel, mislim sad ste ga sveli na jedan veći nivo. Tako je, i tu smo dakle sa njihovih 65 miliona članova koliko oni imaju u svojoj grupaciji. Nalaze se na 7300 lokacija širom svijeta i eto jedna od tih lokacija iz Sarajeva je Pino Nature Hotel. Baš mi je drago da u Sarajevu, da ste postigli taj uspjeh u Sarajevu. Hvala vam puno. Mislim, to je dobro i za Sarajevo, i za vas, i za sve Naravno. prisutne. Naravno, čim jedna takva grupacija, američka, svjetska, poznata, prepozna kvalitet neke male bosansko-hercegovačke kompanije ili hotela, onda znamo da smo na pravom putu i da sve ono što su nam govorili prije 8 godina, da je Pino Hotel promašen projekat, da je taj dio gdje se gradi hotel zapravo između Republike Srpske i Federacije ničija zemlja, da tu niko neće smjeti dolaziti, da se ljudi tu neće okupljati, da će Bankra doživjeti prve godine. Meni lično jedan od najlepših mjesta je doći gore Znate kako, kada vam kažu turisti da je to highlight njihovog putovanja i da je to must see kada dođu u Sarajevo, ako ništa da stanu ispred da se slikaju i da popiju kafu, onda znate da ste zaista na pravom putu. Ako imate nagrade koje nisu naše lokalne, nego svjetske nagrade iz Londona, iz Njemačke, iz Barcelone, onda znate zaista da onaj trud koji ste uložili nije uzalud i da je to neko prepoznao. Tako da, evo, za sve one koji su sumnjali u Pino tim i u Pino porodicu i za sve možda mlade koje sputavaju, ja kažem uvijek, onaj ko ne riskira zaista ne profitira. Moram da priznam da i moj otac lično bio protiv tog projekta. Ja se sjećam da sam sa svojim malim sinčićem, koji je tada, sad je već veliki momak, viši od mene za glavu u pubertetu, on se tada rodio, imao je nekih možda 7-8 mjeseci i sjećam se da smo suprug i ja željeli da ga odvedemo u prirodu manje više svaki dan. I to dijete se nikako nije volilo voziti u autu. Svaki put kad bismo mi sjeli u auto, on je vrištao, poplavio, trzao nogicama i rukicama i najdalje gdje bismo mi mogli, to je nekih 10-15 minuta da izdržimo s njim u autu. Da. Pokušaj do Igmana, pokušaj do Bjelašnice i Jahorine, to je već trauma bila iza nas kao roditelji za njega. I onda smo mi, prijateljica moja mi je rekla, Maja Čengić, čini mi se da mi je ona prva rekla, zašto ne odete na Brus, skore imate na Trebeviću neku malu kao kolibicu i imate neki mali parkić, to vam je blizu, na svježem ste zraku, da, možete, brzo ste tamo, to vam je za 10 minuta. U gradu. Mi smo tada otišli tamo i od tog dana ja nisam popuštala svoje roditelje. Hajmo, molim vas, nešto početi na onom našem placu koji već gore stoji 15 godina. Hajmo neki restoran, hajmo bilo šta, hajmo neku kolibicu. Zaista ima potreba naših građana da idu gore, da odlaze sa djecom, sa porodicama, sa psima, sa životinjama, i mladim i starim. I tako je to nekako mi krenulo. Zemlju kupili, mi smo na Nišićima kupili zemlju, baš zbog toga. Vrlo slično. Jer djeca nemamo gdje da vodimo djecu i evo, znači da svaki dan posle posla, ako bar odemo na sat vremena, nadišemo se zraka na čisti planinski zrak. Da.
Nema potrebe da plaćate skupe komore u Dubaju da biste se nadisali kisika, imate to prirodno u Bosni i Hercegovini. Tako da zaista i Sarajevo je bogato da ima olimpijsku planinu u srcu grada do koje dolazite za samo 10 minuta ili 15, da li autom, da li Trebevičkom žičarom koja se kasnije izgradila i renovirala, tako da zaista trebamo biti ponosni na ono što imamo u našem gradu. Definitivno. Kamere su umorle, mikrofoni su umorli, ali mi se nismo. mi se nećemo nikad umoriti, mi možemo do sutra pričati, tako da samo da potvrdim, pošto naziv hotela je na engleskom, Pinot Nature u stvari, je li tako? Jeste. A većina ljudi, ja uvijek služim, zovu ga Nature, znači hotel zove Pinot Nature. Pa jeste. Nature zbog toga što u hotelu se trudimo da zaista preovladava sve što je prirodno. Nalazimo se u zaštićenim pejzažima, dakle, kantona Sarajeva, nalazimo se na dijelu odakle počelo prvo pošumljavanje, to možda mnogi ne znaju, grada Sarajeva. Zato se i objekat koji je tu bio prije rata zvao Prvi šumar. Zato što je prvo stablo i prvo to, da kažem, pravo pošumljavanje ove crnogorične šume počelo sa tog mjesta. Tu je i najveći procenat i kisika i vidjeli ste da je Novak Đoković sa svojom ekipom dva puta bio. Dolazili su oni prije toga sa svim tim nekim svojim spravicama gdje su mjerili tačno količinu svih tih njima potrebnih, da kažem, korisnih tvari iz zraka i zaista su bili kod nas dva puta, ne bez razloga, u Pinot Nature hotelu kao gosti. Tako da je to, eto, kao što sam rekla, jedno blago koje imamo u srcu Sarajeva, gdje vi doslovno u periodu kada je prekriven grad smogom, kada je doslovno prekriven kao more, vidite samo hum, popenjete se za 10-15 minuta, izađete kao zavjesa vas dočeka i gore sunce. Iznad smoga, iznad sunce, sve, da. Prekrasno vrijeme, evo to nas sad već čeka od novembra mjeseca, tako da decembra. I odlična prilika sad za team buildinga. Pa jeste, team buildings i to je, ja kažem, gore Trebević, inače i Pino hotel, ali cijeli Trebević je dnevni boravak Sarajlija. Od uvijek je bilo omiljeno izletište Sarajeva, Pino hotel ga je vratio našim građanima, poslije toga se otvorila i Trebevička žičara i Sunnyland i mnogi drugi objekti i evo, taj kongresni turizam je zaživio kako i kod nas, tako i u kod ostalih naših kolega, jer je taj majski kongresni turizam upravo nešto čime popunjavamo tu, da kažem, mrtvu sezonu. Evo sada izašli smo iz visoke sezone ljetne, onda su ovi oktobar i novembar, da kažem, ta neka malo niža sezona koju popunjavamo kongresnim turizmom, poslovnim konferencijama, sastancima, pa sve do naredne sezone zimske, decembar, januar i februar, kada su planine prekrivene snijegom, kada imamo tu neku lijepu idiličnu planinsku atmosferu, kada nam gosti iz regije najviše dolaze, za razliku od ovog ljetnog perioda kada su to zemlje golfa. Da. I tako. Znači, za naši ljudi imaju priliku van sezone mogu i dalje uživati u prirodi. Naravno, imate veliki broj gostiju. Imati dobar zrak. Imate veliki broj gostiju koji baš vole mimo sezone doći. Onako ujutru popiti kafu oko 8-9, sam sa prirodom, sa cvrkutom ptičica. Ali da ne pričamo o vašim pitama u restoranu. Znači, ja često idem tamo. Šta ti se najviše svidjelo, priznaj nam? Znači, pite su mi se najviše svidjelo, iskreno, jeste. Pa. Pite i pice. Pice su ekstra, jeste. Okay. Ali pite, znači, mi često idemo tamo u Mahsu, samo zovemo, naručimo pite. Koliko god se mi trudili da budemo nešto kao moderni, da izmislimo neka moderna jela i neki fine dining, nikad nam to nije uspjevalo i zaista su gosti kada bi god došli u Pino hotel, naručivali domaću, tradicionalnu, planinsku, bosansku hranu, pite, čorbe, grah, ne znam nija, pečenje, hadžijski čevap, klepe i tako dalje. Tako da smo odustali od ovih nekih varijanti sušija, fine dininga, riba i tako dalje. Ovo je super, evo ja sam sad ogladan. Nisam ponijela pitu danas, izvini, ali zaboravila sam drugi put. Kad je u pitanju sad turizam u Bosni i Hercegovini, moram da se vratim na temu, znači Relax Tours. Sad, ja znam da je Relax Tours bio pionir u svojoj, znači, oblasti. Kako vidiš razvijanje, znači, budućnosti turizma u Bosni i Hercegovini?
Pa turizam u Bosni i Hercegovini je, što se tiče receptivnog turizma, Relax Tours kao i sve ostale agencije, da budem iskrena, se veliki i dugi niz godina bavili emitivnim turizmom, odnosno odvođenjem naših turista i naših građana u zemlje svijeta. Dok smo se, priliku svoju smo pronašli prije nekih možda 15 godina, Relax Tours kada je uvidio da zapravo i Bosna je interesantna za druge turiste i da bismo se mogli početi baviti i receptivnim, odnosno incoming turizmom. I tada smo zaista doživjeli, da kažem, jedan svoj procvat. Počeli smo da odlazimo na svjetske sajmove turizma u Dubaju, u Londonu, Madridu, Berlin i tako dalje i da privlačimo pažnju na tim sajmovima turista koji su se više i da kažem zaželjeli nečeg novog, koji su vidjeli i Pariz i London i htjeli su zaista da vide nešto novo, neku netaknutu prirodu, neki, da kažem, adventure turizam i tu je Bosna imala svoju priliku kada smo mi sve agencije manje više, mogu da kažem, se okrenule i tom receptivnom turizmu. Bosna naravno da ima mnogo šanse da to podigne na jedan veći nivo, budući da se nikada to nije, mogu reći, institucionaliziralo. Uvijek smo nekako i na tim sastancima i na tim svim našim odlascima na sajmove bojažljivo se tu pojavljivali prvo samostalno kao agencije, Relax Tours i naši kolege. Zatim smo se nekako uvijek gledali da smo blizu tu Crne Gore, da smo blizu Hrvatske, da smo blizu Srbije, da nas ljudi prepoznaju, da uopšte vide da smo mi tu. Jer mi zapravo nikada nismo imali državni svoj štand gdje biste vidjeli, ne znam, umjesto Visit Sarajevo da piše Visit Bosnia, Welcome to Bosnia. Nakon, ne znam, nekih možda 6-7 godina našeg rada i truda su, na svu sreću, se turistička zajednica kantona Sarajevo uključila i sa svojim novim vizualom i sa svojim novim sloganima Visit Sarajevo, gdje su počeli da odlaze s nama, odnosno mi zajedno sa njima kao su izlagači na tim sajmovima i da postanemo još vidljiviji za tržište. Moglo bi to mnogo bolje, mogla bi se zemlja kao zemlja brendirati, kao što imate Incredible India, Wonderful Indonezija i ne znam nija kako je već za Emirate, koji je slogan tamo kod vas gdje vi živite, ali u principu svaka zemlja ima svoj slogan, svoj brend i država ulaže upravo u tu promociju zemlje. Mi, nažalost, to nemamo, tako da je ovaj uspjeh koji je Bosna doživjela po pitanju receptivnog turizma fantastičan. To su sve doslovno zasluge, mogu slobodno da kažem, individualaca, pojedinih agencija koje su zaista uložile svoj veliki trud, vrijeme, novac kako bi ti turisti i bili danas ovdje sa nama. Tako da prilike ima, bilo bi divno da imamo jedan državni štand, bilo bi divno da se predstavljamo svi zajedno i kolege iz Republike Srpske i Federacije i da na taj način imamo što potpuniju pondu. Pa evo možda nekada dožive, ako ništa, naša djeca. Kao pojedinci sve o sebe dali, znači za Sarajevo, ali evo ja se nadam da će država da nešto preduzme i da sama, znači, učestvuje na sajmovima u inostranstvu i mi smo čekajući da oni nešto preduzeli sami kao privrednici, ali evo, mogli bi nam biti malo i vjetar u leđa nekada, ne bi škodilo. Ne bi škodilo, tako da turizam je zaista jedna potentna grana koja pokreće ne samo tu pokreće i 67 ostalih privrednih grana, jer vi kada imate jednog turistu koji se pojavi ovdje, koji dođe u Sarajevo, on pokreće 67 ostalih grana privrednih i tu zaradi i prevoznik, i hotelijer, i vodič, i muzej, i nekretnine. Većina i dolaze i odluči da ostane da kupe nekretnine. I taksista, i čevabdžija, da tako kažem. I oni ostaju, naravno, i neka ostaju u svakom slučaju i povećanje i broj investicija i dolazaka i taj cash flow i u svakom slučaju se dešava. Vidjeli smo šta je bilo kada je turizam stao, vidjeli smo preko noći šta se desilo kada su granice zatvorene i koliko u stvari turizam ima utjecaj na kompletnu privredu i ekonomiju. Jeste, evo znam, ja se sjećam, gledao sam na televiziji tad za vrijeme pandemije u Mostaru, znači svi koji rade, svi koji imaju svoje šopove u Mostaru, znači svi su bili u problemu tada. Svi. Dakle, imate od onog najmanjeg zanatlije do, kao što ste rekli, nekretnine, hotela,
prevoznika i zaista je to nešto što ne shvatamo koliko malo možemo uložiti u tu granu, a koliko puno trostruko, četverostruko nam se može svima vratiti. Naravno. Tako da. A ili imaš neki savjet mladima, znači koji žele da uđu u turizam ili da započnu svoje turističke agencije ili... Pa turizam je sad toliko zasićen i toliko ima konkurencije na tržištu da zaista ne znam koji bi pametan savjet dala i da li ima prostora i koliko bi to moglo biti profitabilno za nove agencije, budući da, evo ja sam i svoj magistarski rad radila na tu temu kvaliteta usluga u turizmu i kad sam tad prije nekih možda 9 godina kad sam magistrirala, istraživala i vidjela da je tada bilo samo 220 agencija u Sarajevu. To su prijavljene agencije. Koliko vi imate tih koji prodaju svoje usluge i putem, ne znam, Facebooka, Instagrama, koji nemaju doslovno ni registrovanu firmu. Da li smo mi toliko tržište za tako veliki broj? Da li je bolje osmisliti nešto novo? Tu vam ja ne bih baš imala neki pametan savjet za dati. Mada ja mislim da iz godine u godine raste broj, znači raste poprilično broj turista. Poprilično broj turista. Da bi svako imao... A shodno tome i agencija. Ja kažem zaista ukoliko su to agencije koje rade prijavljeno, ukoliko to nisu neke agencije koje rade na crno, vi zaista ako dođete, sletite evo na aerodrom, vidjet ćete koliko je tih prevoznika i ljudi i turističkih djelatnika koji apsolutno nisu nigdje prijavljeni. Ne samo što oni ne doprinose ni državi ni nama, nego što vi nikada ne znate na koji način će oni predstaviti tom turisti Bosnu i Hercegovinu. Da li će mu isporučiti kvalitetnu uslugu, da li će taj turista na kraju tog dana ili tog itinerara otići zadovoljan jer nemate nikakvu provjeru. Tu je malo, da kažem, neki izazov sa kojim se svi mi turistički djelatnici susrećemo, ali evo, po meni bi trebao da bude veći broj turističkih škola, veći broj visokih školskih ustanova. Mi recimo fakultet za turizam nemamo. Imali smo jedan mali odjel pri ekonomskom fakultetu, koliko ja znam on je i sada zatvoren. Nemamo recimo, imamo jednu ugostiteljsku školu recimo, nemamo te institucije koje bi edukovale i obučavale, trenirale taj kadar koji bi pravilno isporučivao uslugu turistima, odnosno svima onima koji dođu ovdje. Bilo da se tu radi o nekom recepcioneru, o nekom agentu koji izdaje karte, o nekom kuharu, konobaru, nekom turističkom vodiču. Zaista nam je potrebno da se ti ljudi na pravilan način edukuju i da na pravilan način isporuče kvalitet usluga. Evo sad dok pričaš, meni palo na pamet, možda ne bi bilo loše da napravimo jednu... Akademiju. Čekam te ja sam uvijek za. Ali ono o čemu razmišljam da se napravi možda jedna epizoda, recimo jedna sezona koja je posvećena samo turizmu i da u svakoj epizodi pričamo o jednom mjestu gdje bi mogli turisti da dođu, to na engleskom. Možda primjer Mostar, Bihać, Sarajevo. Jeste, jer pretpostavljam da imaš iskustvo znači o svim mjestima koji u Bosni i Hercegovini. I to bi mogao da pustiš u Emirate. Jeste, da se pusti, da se pusti ne samo tamo, nego opet da radimo neku besplatnu promociju mi, ono što bi trebala da radi naša država. Ti ćeš da promošiš ljepote naše zemlje. Može, zašto da ne? Mislim, upravo ovi turisti koje smo sada mi imali su dolazili više, vjerujte, impulsivno. Više impulsivno, više onako što su čuli negdje, vidjeli. Ništa to nisu neke velike promocije bile svjetske, da kažem, gdje bi država naša uložila u marketingu, tu neku vidljivost, da kažem. Tako da trebamo biti zadovoljni sa ovim što smo postigli s obzirom na koliko smo uložili. A da možemo puno bolje, mislim da možemo barem 3 puta bolje. I jače, super. I više. Je li imaš neki savjet mladim ljudima koji traže da idu iz Bosne i Hercegovine, koji traže svoje poslove? Evo, ti si bila u Australiji. Meni kažu da sam luda, što sam se vratila iz Australije. Živjela sam u Australiji. Meni su govorili da sam ja lud što sam ovdje otvorio firmu, ali
Nisam. Živjela sam u Australiji u svom, da kažem, najosjetljivijem periodu života kao djevojka. Tamo sam provela dio osnovnog obrazovanja i srednjeg obrazovanja. U Australiji osnovna škola 1., 2., 3., 4., 5. i 6. razred, a onda imate 7., 8., 9., 10., 11. i 12. kao srednju školu, tako da sam bila i u osnovnoj i srednjoj školi. Pitaju me kako je moguće da se iz jedne od najuređenijih, slobodno mogu da kažem, na svijetu zemalja, gdje vi nemate prosjaka, gdje vi nemate lutalicu, gdje je se država pobrinula po socijalnom pitanju da su svi onako, da kažem, zbrinuti. Kako je moguće da se vratila u jednu ovakvu državu? Ja bih se opet vratila, tako da i poručujem mladima koji žele da ode iz naše države. Neka odu. Da. Neka vide. Neka iskuse. Neka vide. I vidjet će da to nije onako kako oni zamišljaju. Nije ono što oni zamišljaju, nije ono što sanjaju. U stvari. Nije to onaj san kojim oni sanjaju. Ovisi šta ko želi. Od moga oca, sestra, tetka moja je 60 godina i već njeni sinovi su i rođeni u Njemačkoj. Znači, sa očeve strane žive u Njemačkoj. Isto tako jednoj od najrođenijih zemalja u Evropi, a evo od mame porodica u Australiji opet vam mogu slobodno reći da to nije neki sretan život. Život zaista prođe ovako i što kažu kad budemo odlazili na onaj svijet nekako će nam samo ti neki lijepi trenuci biti pred očima, ti neki fleševi lijepi, nekih lijepih događaja. I šta vi imate, evo recimo u Australiji, gdje nemate socijalnog života. Imate, ali je to, znaš, kao danas je 20, danas je 15 i vidimo se 28. na kafi u 10 sati, da li možeš? Sad treba ti 1-2 sata od moje kuće do kuće prijateljice i onda to je taj neki život. Radi se užurbano. Vikend je možda jedan je dan slobodan u sedmici, kada vi onako ležite ispred televizije, vidite ujutru ispred svih tih kuća pice, kartone pica, vidite kartone, ne znam, pive, kole. I to je neki život. Mislim, kome je to život? Ok, ako neko smatra da je sretan i tako, mislim, naravno, svako ima pravo da... Nema kucanja, komšije, ja došao na kafu, jel tako? Pa to je to, nema to, dobar dan, idemo sad na kafu, hajmo ili kucneš, jel, komši. Ne, to zaista nema. Mislim, nije to taj odgoj, nije to ta navika i ja ne znam koliko naši ljudi mogu duševno biti tamo sretni. Ja sam bila sretna tamo u periodu jer sam bila zaista dijete i nekako sam svoje najljepše godine provela tamo. Mama nas je na foru, moram reći, dovela u Sarajevo. Sjećam se da je bio školski raspust, pošto je tamo kraj godine, kraj školske godine, kalendarske, dakle u decembru. I bilo je kao, idemo samo da vidimo tatu, jer je tata bio tokom rata cijelo vrijeme u Sarajevu i nismo se vidjeli 4-5 godina i kao idemo da vidimo tatu i evo nemojte se pozdravljati sa vašim prijateljima, mi ćemo se vratiti. I mi smo došli tada u Sarajevo 97. i nikad se više nismo vratili. Znam poslije kad smo uspostavili neke veze sa prijateljima da je bilo pa kad se vraćate, coming back, šta je bilo? I nikad više se zaista nismo. Imamo državljanstvo australsko i ja i djeca i pasoše i ja uvijek kažem to je moja druga domovina. Ne znam kako je sada stanje i da li bi mogla zamisliti svoj život u Australiji, možda i bi, ali evo opet kažem za sve mlade koji imaju želju, nije loše ni da odu da probaju, da im to ne ostane neka neostvarena želja, zašto nešto nisam. Jer kažu uvijek ćete prije žaliti za nečim što niste uradili nego za nečim što ste uradili. Pa uradite, pa vidite, pa pogledajte. Ako uspijete, možda se ja i varam. Ali što je najvažnije, ne treba zatvarati vrata iza sebe. Znači, u svakom slučaju. Uvijek treba ostaviti neka vrata otvorena u svojoj domovini zbog taj povratak. Tako je. Kažem, lijepo... nema nigdje kao u Bosni. Tako Nigdje ne miriše kao u Bosni. Nigdje nemate, ja mislim, srdačne ljude, tople ljude, pa evo, ja ću sada da kažem, pristupačne. Mi koji smo u poslovnom svijetu, mi smo, evo, recimo, na primjer, u Emirate, jeste tamo, ono je tamo busy grad i svi su u tom u mašini, u tom poslovnom svijetu. I čak, evo, nakon radnog vremena, znači, čovjek hoće negdje da izađe, on nema gdje da se onako malo opusti. Opet je po ulicama trka, frka, svi trče, svi nešto žure, svi
Nema ono da sad izađemo ovdje na planinu. I da idemo lagano. I da idemo lagano. Ja kad sam pod stresom, ja samo odem ovdje u prirodu, odem na planinu, ja bukvalno sve zaboravim i živite se opuste i sve Tako da, najbolja bi bila recimo neka kombinacija gdje bi se moglo živjeti i raditi u inostranstvu, trošiti novac ovdje u Bosni i Hercegovini. Iako i Bosna i Hercegovina sad poskupila pa nam to puno ne mijenja, ali Ili imati biznis, a raditi sa inostranstvom. Da. Ja volim Dubai, tu sam malo nisam baš objektivna jer volim zaista Dubai. Dugo radimo sa Dubaijem i sa Relax Toursom i imamo dosta i prijatelja i partnera i lijepo je otići, odem sigurno 5-6 puta godišnje, ali se uvijek još rađe vraćam u Bosnu i Hercegovinu. Tako da, mislim da je Dubai primjer kako se iz jedne pustinje gdje nemate ništa za nekih 25-30 godina, bukvalno grad koji je izronio iz pustinje, da je sve moguće. Uz ja viziju, sam tamo rođen i sve sam pratio. To je ono što su tamo uradili, to je nevjerojatno. Ja se sjećam perioda kada je bio samo Burj Al Arab. Nismo imali Burj Khalifu, nismo imali Dubai Mall, nismo imali metro, nismo imali Palmu. Ni Burj Al Arab imali. Ti se i tog perioda sjećaš. Tako da, mislim da sam na jednom sajmu baš sada vidjela do 2000, čini mi se 28. godine ili do 30. godine da im je vizija da budu svjetski broj 1 turistička destinacija. I mislim da će u tome uspjeti. Pa hoće uspjeći jer oni su za vrlo kratko vrijeme, jer Emirati su nastali 71. godine. Tako je. I za vrlo kratko vrijeme su napravili ovo što je što sada imaju. Što sada imaju, jest. Možda jedan mali lijepi primjer za Bosnu i Hercegovinu. Mi nismo ni svjesni koliko mi prirodnih ljepota recimo imamo. Prirodnih ljepota i mi to uzimamo zdravo za gotovo. To će sve samo, pokosit će se sama trava, napravit će se sami putevi, osvijetlit će se sve. Evo imamo primjer, Trebević, zaštićeni pejzaži, Olimpijska planina. Vi nemate rasvjete, nemate toaleta javnog za građane, za izletnike, nemate česmu, nemate šetnice, nemate osvjetljene staze. Dok bi tamo u Emiratima to samo jedan jedini bi rekao pravimo danas to i to. To bi bilo sutra. To bi sutra bilo završeno. To bi sutra već bi radili na tome. Tako je. Imamo mi event u Dubaju koji organizujemo 25. novembra. Evo prilike da dođeš tamo. Nisam bila dugo. Od maja. Može rada. Dubaj je, kao što sam rekla, moj drugi dom. Imamo i divne konekcije. Sarajevo, Dubaj direktne. Imamo jako puno naših turista koji idu i gostiju, koji idu u Dubai, koji vole Dubai, koji i naravno u oba pravca i vi iz Dubaja koji dolazite ovdje u Bosnu i Hercegovinu. Tako da mislim da se i sve te relacije mogu još malo produbiti i povezati. Tako da. Ja sam za Bosnu puno vezan. Tamo je sve u Dubaju krasno, lijepo, ono što smo rekli. Ali kad odemo tamo, mi jedva čekamo da se vratimo. Znam. Voljeli biste vi komadić Bosne i prirode prenijeti ali nažalost, u Emirate. To je nemoguće. To je nemoguće. Čula sam da neki glečer donose uskoro u Dubaji. Te vizije su. Ne znam. Da malo klimu poprave i da malo... To je sad sve tehnologija, ali... Kako su krenuli, vjerujem da će biti. Ko zna šta će biti, kako će se to završiti. Ali opet ti svi turisti koji dođu iz Emirata, njima nisu interesantne ovdje kod nas ni građevine, ni skupi hoteli, skupe, lijepe, velike zgrade. Oni traže prirodu. Oni kada vide prirodu, kada vide stablo, kada vide potok, kada vide rijeku, jezero, oni samo kažu, this is Jannah, is this all natural, je li ovo prirodno, šta je ovo, kako ste ovo sadili. Znači, to je njima nešto. Oni se bacaju u snijeg kao djeca. Vidi, tamo, znači, evo, naši izleti koje mi radimo tamo, to je samo u zimskom periodu. Da. I to traje, znači, od recimo negdje krajem novembra, početkom decembra, pa sve do marta, april otprilike. Ali to su sve izleti u pustini. Tako je. Znači, pustinja i more. Pustinja i more, znači, i to moraš imati 4x4 auto, nekog džipa da može po pijesku i po pustini. Jeste lijepo, jako je lijepo tamo u pustini. Pustina ima svoj čar i svoju dušu. Ona baš ima dušu. Ali opet nakon te pustine čovjek poželi ono zelenilo. Tako je, da odmori oči malo. Jeste. Ajde, pomenuo si konobara koji je već jako dugo sa vama. Moje pitanje je
kakav je taj odnos koji vi održavate sa uposlenicima, da se oni osjećaju kao porodicu i da oni vole, da ne traže znači, alternativu i da vole da budu tu sa vama? Pa znate kako kažu, ponašajte se prema svojim uposlenicima onako kako želite da se oni ponašaju prema vašim gostima. I zaista je to tako. Ja sam se i sama sam iskusila taj neki period kao mlađa djevojka koja je ušla u biznis, pa neke situacije stresne koje ne bih mogla riješiti na onako mirni način, morali smo se nervirati i tako dalje. Uvidjela sam da od toga zaista nema puno koristi i da na kraju niko nije zadovoljan, niko nije sretan. Da sve kroz neki razgovor, da smo svi jedna porodica, da kroz jedan fin razgovor, kroz dobre argumente objasnimo jedni drugima kako nešto treba, zašto nešto trebamo da napravimo bolje, da bi naš krajnji korisnik bio zadovoljan. I mi smo uspostavili zaista tu jednu relaciju gdje možemo da razgovaramo, gdje nemamo sad mene ili ne znam moga oca ili nekoga koji je sad tu njima nadređeni, koji će samo govoriti uradi ovo, uradi ovo, uradi ovo, uradi ono, jer to je boss. Yes. A pravi lider je onaj koji će reći, hajmo uraditi ovo. Ja zaista ne bježim od toga da siđem sa svojim kolegama, da kažem sa onom pomoćnom kuharicom koja tamo pere i sjecka salatu, zajedno s njom. Ne da kažem uradi ovo, nego zajedno s njom, hajde da vidimo možemo li to ovako bolje. Ili sa onom spremačicom koja je, ne znam, napravila i pripremila krevet. Ne uradi to tako, hajmo uraditi ovo ovako zajedno s njom. Da. Oni u početku nisu mogli da vjeruju da ima neko ko zaista s njima se osjeća ravnopravan. Ravnopravnost sa njima i jesmo, svi smo mi na kraju krajeva i ljudi od krvi i mesa i svi ćemo mi gore pred jednog da odgovaramo i niko od nas nije drugačiji umotačen na sve one bijele, da kažem, čafine i tako dalje. Ne osjećam se uopšte da trebam da nekada nekome nešto naredim, da izdam neku naredbu. Ok, ako imamo sad neku situaciju gdje ne znamo šta ćemo, zna se da će biti moja zadnja, ali ja se trudim da s njima budem prijatelj, da ne budem neki šef, direktor, boss, nego lider. Da zaista svojim primjerom njima pokažem kako treba. Da svojim radom njima pokažem kako treba i mi smo na taj način uspostavili tu jednu divnu relaciju gdje i gosti koji uđu u naš hotel, kako i naš slogan stoji Welcome Home, se zaista osjećaju kao u kući. Gdje se zaista osjećaju kao da su došli u svoj drugi dom, u svoj drugi dnevni boravak, da se prijatno osjećaju, opušteno. Nažalost, kao što sam rekla, tokom perioda vikenda mi malo imamo veću gužvu i nekada ja se izvinjavam i svim onim koji dođu i koji nekada malo duže sačekaju i gdje osoblje bude malo nervozno. Vi imate hiljade ljudi koji dođu u jednom određenom periodu i svi očekuju da u isto vrijeme budu posluženi, da u isto vrijeme dobiju tu svoju kafu za 5 minuta, to svoje jelo jednostavno, a došli su da uživaju. Zašto ne uživaju? Zašto se ne odmaraju i ne opuštaju? Gdje žure kad su već tu došli? To nam nikada nije bilo jasno. Ali zaista je to jedan izazov sa kojim se mi svake godine borimo da te velike i nagle količine i turista i domaćeg stanovništva opslužimo, a da u sve to imamo osmijeh. Tako da sama činjenica da je većina osoblja u Pinot Nature hotelu i u Relax Toursu su ljudi koji su dugi niz godina kod nas. Imamo našeg knjigovođu, računovođu koji je kod nas 23 godine. Evo, spomenuli ste i našeg ševala u Pinot hotelu koji je tu od otvorenja preko 8 godina. To je dokaz da, evo, da kažem, u sve neke naše i razmirice, normalno imate ih u svakom poslu, smo mi jedna zrela ekipa i jedna, da kažem, sretna poslovna porodica. Odlično. Ja sam lično imao to iskustvo. Mi smo imali goste koji su došli iz Srbije i prvo što sam im rekao, idemo gore u Pinot Nature. I baš je bila sezona, bila je gužva. I vidim da je bio manjak osoblje, vjerojatno zato što je sezona. Jeste, malo se čekalo, ali i vidim ali gdje žurite? Jeste. I vidio sam taj stres kod konobara, ali mislim ja to vidim, ja to primećujem, ali koliko god je on bio pod stresom, on se trudi da opet vama. On je došao, on je bio nasmijan i tako ljubazno pričao i tako ljubazno govorio i tako je ljubazno, znači, sve uslužio da je znači pokrilo ono
Pokrilo je to što ste čekali. Jeste, trudimo se, taj period, svi osoblje želi na godišnji odmor i malo sa porodicom otići i prijateljima. I to naši ljudi treba da shvate, da tokom sezone nije lako. Da nije moguće, mi po zakonu ne smijemo da imamo neke periodične tipa na dan, na dva, na dnevnicu. To nam zakon nažalost, za razliku od drugih zemalja ne dozvoljava, tako da nismo u prilici da kada naši ljudi idu na godišnji ili ako je taj dan bolestan ili spriječen da dođe na posao, da uzmemo nekoga na dnevnicu koga bismo uredno platili, ne znam nija, ali nažalost to su sve neki, da kažem, izazovi sa kojima se susrećemo i koje pokušavamo da premostimo, a da naši gosti ne bi osjetili se oštećeno i kako im ne bismo uskratili kvalitet njihove usluge. Ade, ja hoću da ti puno zahvalim što si bila danas. Znam koliko si zauzeta i koliko Češljala sam se i šminkala sam se u autu. Dobro. Tako da, hvala vam. I drago mi da smo se ispričali i da prenesemo tu neku poruku našem narodu ovdje u Bosni i Hercegovini. Hvala vama puno na pozivu. Nadam se da će ova divna ideja za sarajevski podcast, jako lijepa ideja i lijepa šoljica. I divna kafa, moram da se zahvalim našoj kolegici koja nam je napravila kafu, da približi, kao što ste rekli, našoj omladini i šta mi kao poslodavci možemo da ponudimo ovdje u Bosni i Hercegovini, a šta ih očekuju u inostranstvu, tako da nije loše, možda i da dovedete nekada u emisiju nekoga od njih, pa da nam oni postave svoja pitanja, šta njih tišti, šta njih muči, šta njih zanima, za šta bi oni volili dobiti odgovore. Evo, tu smo za sve. Ja znam šta njih muči, ali mislim da to bi bilo loše za javno, da bude najavno, jer više problemi njihovi su državne procedure i papirologije i to. Tu ćete onda zvati političare da vam pomognu po tim pitanjima. Vidjet ćemo u narodnoj sezoni da nešto po tom pitanju uradimo ako Bog da. Hvala vam puno na pozivu, hvala vašim kolegama ovdje u studiju i pozdravljam sve one koji su nas gledali i slušali. Hvala tebi i vidimo se uskoro. Hvala vam.